To je dječak koji je pre 2 minuta sjedio sa bolom u stomaku. Kosta, Sergej, sve bolesnici. Mislim, nije u redu samo da tako nešto radi. A pola sve okupa. Da. A ja pazi, Adi Mihajlo, 150 eura. Vidi Gagu, moj oče, vidi Gagu. Da. Vidi Gagu. Sofija kašlje kija, ali ne odustaje. Vuče, izvuci tu gajbu piva i stavi je ovdje iza drveta skroz, da se djeca ne... Imaš vodu u ušima, jel? Da izvučeš tu gajbu piva, da, i stavi je tamo iza negdje. Svijeta nije moćna. Ajoj, prasići. Ja, Katarina, seko moja. Nemojte kaču. Kača je prehlađena, nu nećemo. Ajoj. Upravo te Shvatila sam, Znači Mica je glavna meta koliko ja vidim. Blatište za prasiće. Debilo za i vuče kad što Navuče. Navuče. Begam, begam. Evo kača. Evo kača, nemojte kaču. Tu, evo je kača, evo je, stigla kača, idemo! Stigla je! O, kači. Suva je! Kako je lepa prljava voda, Može! Može! Zar i ti, brate, brute? U prosjeku si ti glavni cilj. Kako se osjećate? Joco! Ne, Joco! Da, morat ću. Čuvaj mi malo telefon, molim te. Samo da vidim to da snimim. Šta uzeti? Nemoj to. Šta uzeti? Vidio, joj, ovo je... Hladno mi je. Bolje da se još ne preslači.
Oh, ci è destra! Però, no, so!